kamo maayade e moɗon tawa mo sikki Allah sikke bonde manam mo sikki Allah littaymo Allah sunnaymo Allah yurmatake mo o yo moƴƴin sikke makko den ko sikki Allah kon ha miɗo sigi miɗo tangini Allah ko o yurmetala Allah ko moƴƴo Allah yurmede makko nden no ɓuri kodi komi boni ko wona noon yonti yowi to kon tun kadi e moƴƴingol sikke mun ɗen jikke mun ɗen ka Allah o ronka moƴƴinde golle makko ɗen ndi wa fil hadith no e hadith kadi na ma no e nder hadith on istihbabu taglibu rajai yiɗegol jiccingol jorto on wa ta'mili al afwi e tama'u yaafuye liyalqa allaha ta'ala fi on tigi hawroye Allah to wuɗon ala halatin e alhaali hiya on alhaali ɗon ahabbul ahwali ko ɗin on ɗon ɓura yiɗede alhaaliji ɗin fof ila allahi faade ka Allah subhanahu sena wodanimo id tawde huwa arrahmanu rrahim ko kanko woni yurmeteɗo yurmede yaajunde hunnunde o yurme kadi yurmede yaajunde hertinde wal jawadul karimu kanko woni dokko karasirejo tukloɓe wiyata karasire hewɗo okkugol yuhibbul afwa himo yiɗi yaafuye warrajaa himo yiɗi jortede tañƴinorede wa fil hadith ari e hadith kadi fillaaɗo e nelaaɗo won laaɗo maaki yubathu kullu ahadin ala ma mata alayhi kala neɗɗo ko immintinnoyte kon koko o maayi e hoore mum kon koko o mayduno kon ko ɗum o immintinni doyte e mum kadi oɗo hadith kadi cheikh albani wi ko imam muslimu yaltinimo kono kanko ko o wi ko kullu abdin yani yubathu kullu abdin wona kullu ahadin no ɓattodiri manamum oɗo ɗiɗo hadisaji ko hollata en ko wonde koyo neɗɗo sikku Allah sikke moƴƴe o jikka Allah jikke moƴƴe ɓay pellet Allah ko yurmeteɗo pellet Allah ko yaafotoɗo pellet Allah ko moƴƴo pellet Allah ko tedduɗo pellet Allah ko yiɗoɗo tañƴinorede jortore yon tigi waɗa ɗum o hawro e Allah e alhaali ɓurɗo labede tawana hawrogol e Allah tawa no taƴi yurmede Allah nden no sikki wonde Allah ko mo yurmatake Allah nanon wayi warawa ibnu majah o fillike wa tirmidiyu e tirmidi bi sanadin jayyidin tugorde moƴƴunde an anasin ɓe itte anas ibnu malikin anna nabiya sallallahu alayhi wa sallama wonde nulaaɗo Allah on dakhala ala shabbin nulaaɗo naati e ka suka woni wa huwa fil mawti tawi on suka ɗon no e fii mayde suka on no girbude fii mayde fa gaala nelaaɗo maakanimo kayfa tajiduka ko honno wa'amma ko honɗum so'uɗa ko honno fewndorɗa kayfa tajiduka honno tawruɗa hoore mani fewnuɗo qala suka on wi arjullaha miɗo jorti Allah tañƴinori Allah yurmede makko nden wa akhafu dhunubi kon miɗo huliɗi bakkatuji an fa qala sallallahu alayhi wa sallama nulaɗo Allah on maaki la yajtami'ani fi qalbi abdin ɗiɗo ɗiɗi hawtitata moɓodirta e ɓernde jiyaɗo on ɓernde jiyaɗo wo fi mithli hadha al mawtini sifa nde nokkure ɗo mawtin ko hoɗirde ko nokkure sifa o fewndo ɗo illa a'tahu llahu sina Allah okkamo ma yarjuhu ko tañƴini kon wa ammanahu Allah holnamo mimma yakhafu ko o huli kon hadis on kadi ko moƴƴuɗo cheikh albani makiri noon
ko honno fewndorɗa ko honno tañƴinorɗa honno wa'uɗa fewndo ɗo miɗo jorti Allah jorti yurmede makko ɗen miɗo tañƴini yurmede makko ɗen o yurminayla kono miɗo holiɗi bakkatu jangiɗi ɗuuɗi taɗo maki ɗiɗo ɗiɗi jortagol yurmede Allah hula bakkatuji muɗum ɗum wonata e ɓernde neɗɗo goto hara himo fewndi ka fewndiɗa ɗo sowona Allah okkoramo ko tañƴini kon o dandamo ko huli kon yo Allah waɗan en ɗum enen kadi istihbabu du'ai wa dhikri liman hadara inda almayyiti yiɗegol du'agol e jantagol inde Allah wonande tawaɗo ka goɗɗo woni e mayde mo tawama ka goɗɗo ni timmude no yiɗa yo du'o no yiɗa yo janto inde Allah fewndo ɗon yustahabbu no yiɗa an yahdura salihuna nde tawete yimɓe moƴƴuɓe ɓen man ashrafa ala almawti on jiimuɗo mayde ashrafa ala o yani o yurnanike mayde nden o ɓattike mayde wen ala masharif ala masharifi almadina so tawi joni ari ha tawi sarne ɗa reeni kuɓeje ɗen ɗa reeni ampoule ji ɗin ɗa reeni yenti bruit on ɓe inna huwa ala masharifi almadina wa ala masharifi alqarya huwa ala masharifi almawti ani o ɓattike no yiɗa yimɓe ɓen kaɓaja an ummi salamata ɓe itti e nene men ummu salama qalat o sonnajo nelaɗo maakino qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallama nulaɗo allah on maaki ida hadartumul marida son tawama nawnuɗo awil mayyita ma hara ko o maaki ko mayɗo kono na mayɗo few ko wonɗo e mayde son tawama nawnuɗo nawnare mbaru ma wonɗo e ɗeɗɗere mayde faqulu hayran wowle ko moƴƴi wowle konnguɗi moƴƴi telen o wonɗo e mayde fa inna almalaikata yu'amminuna ala ma taquluna sabu tabiti wonde malaika ɓen amminayi koko wonɗo nge wowlude ɗon o inni bonɗo ni o sikka Allah yafoto malaika ɓen amin o ko huɗaɗo amin he o ko moƴƴo yo Allah yurmemo amin Allah yaafo o ndaw ko moƴƴi amin ɗon tigi suɓu ko wowla de so ari o tawi goɗɗo ino e fi timmugol ma himo nawni nawnare nde tañƴinaka on tigi ndikkay qalat kanko ummu salama o maaki falamma mata abu salamata saanga noon abu salama maayi ɗum ko moodi makko kanko sonnajo on ɗum aɗonilaɗo tiggugol mo ɓaawo abu salama maayi ataytu nabiya sallllahu alayhi wa sallam mi ari ka nelaɗo fa qultu wimi ya rasulallahi ko aynulaɗo Allah inna aba salamata kadi mata tabiti wonde ben salama maayi qala nelaɗo maaki قولي وئو أن أصناجو اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبا حسنة فقلت فأعقبني الله من هو خير منه محمدا صلى الله عليه وسلم نلادو ماكي ɓaawo moodi ma maayi abou salamata wi'u allah yaafo lan allah yaafo mo kanko kadi wa aqibni minhu uquba hasanatan allah waɗanam ɓaawo makko a aqabahu ko mana lontinanammo lontinanan o lonto moƴƴo uquba ko battane
koko arti aqib ko coddulol si andi coddulol ngol ko ɓaawol ngol wontiri ka Allah wattanam ɓaawo o ɗo ko tawata koko moƴƴi fa qultu wi'umi kanko ummu salama ha joni one fillitade ɓaawon laaɗo tindinimo o du'a ɗo o du'ike mo waɗande noon résultat o fa agabani llahu Allah lontinanimmi man huwa hayru minhu on ɓurɗo moƴƴude abou salama on bo muhammad sallallahu alaihi wa sallam ari e fillayeji goo ɓaawo nelaɗo makanimo donc wa akhlifni khayra minhu Allah lontinanam ɓurɗo moƴƴude abou salama ummu salama en nelaɗo no woodi ɓurɗo moƴƴude abou salama taw si mi heɓay moƴƴuɗo haywa makko nafiri ɓurɗo mo haɗo maki janngu tun du'a komi wimako hakken ko abou salama moƴƴuno e ɓeygure muɗum moƴƴi e ummu salama o sikku no ɓay oɗo maayi o heɓata hande kadi gorko haywaɗo a makko nafiri ɓurɗo mo no dokkal Allah ngal no yaaji Allah lontinanimo ɓurɗo moƴƴude abou salama ɓay ko muhammadun sallllahu alayhi wa sallam ɗin mum ɗum e dalilji ɗin wa fi sahihi muslimin anha ittama e sahihu muslim kanko ummu salama fayingo filli qaalata o maaki dakhala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam ala abi salamata nelaɗo naati ka abou salama tawi o abou salama timmi wa gadi shaqqa basaruhu tawi gite ɗen udditike shaqqa seeki purdilike ni fa agmadahu nelaɗo munnimo igmad o waɗi ni o hiɓɓidiri e furulli gite ɗin summa gala refte o maaki ɓaawo ɗum inna ruha tabiti wonde ruhu on ida qubida si tawi tamama nangama yaltinama ka ɓandu tabi'ahu lbasaru gite ɗen jokkita e ruhu on ko ɗum waɗay ni ɗen ndaara ɗon ha akkita haynade ka ruhu on muutoy ha o réseau on kupi wo hande kadi ɓandu hande kadi memminta ko hande kadi fannin réseau on lannali taƴude hakkude ɓandu ɗum e ruhu on tawayno woodi ko memminoto seeɗa kono ko yeyano ko ho tawi réseau on lanni hande kadi lanni luttiga loope ɗe ɓaawlaɗo maaki ɗum ɗo fa dajja nasum min ahlihi yimɓe goo e ɓeygure abou salama nden sonki dajja woy ɓe fof ɓe waɗi hito nde wotere fa qala nelaɗo maaki la tad'u ala anfusikum illa bi hayrin wota on du'o e hoore moɗon nde sina moƴƴere to wonno woyayoy woy bone an woy mi honno mi watta mi perdi mi maayi mi halkike mi waɗini mi watta o ta on noddu e hoore moɗon ta on du'o e hoore mon sina moƴƴere fa inna al malaikata tabiti wonde malaika ɓen yu'amminuna ɓe wiya amina ala ma taquluna ko wonde e wiide ko so on huɗitike tu malaika ɓe innayi amina si malaika ɓe wi amin no gasa ka Allah jaɓi ndin kuddi ɗon summa gala refti o maaki noon kankon laaɗo ɓawɗon ɗo fof gasi o maaki allahumma aghfir li abi salamata warfa darajatahu fi lmahdiyina wa akhlufhu fi aqibihi lghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wa afsih lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi laaɗo duwani ɗo abou salama o maaki allahumma aghfir li abi salamata Allah yaafo abou salamata Allah yaafo abou salama warfa darajatahu fi lmahdiyina townu daraja makko on ka feewɓe ɓe mahdi feewɓe ɓen mahdiyu na ɓe mahdiyu ɓe telemile de mahdiyin
fewɓe fewno ɓen ka classe ɓe woni ɗon waɗu abou salama haraymo dow erachi makko on tawan ko dow wa akhlufhu lontinanmo fi aqibihi e wontirɓe ɓaawo makko alghabirina heddiɓe ɓen alghabir yani albaqi no firta alghabir feƴƴunoɓe ɓen ɓeyna akhbaru man ghabara khabaruji feƴƴunoɓe neeɓi yani allazina madaw ngal ɗo ko waɗa ngal yaha yilto alghabir yani heddiɗo alghabir feƴƴunoɗo lontinanmo e ɓeygure makko aqib ko zurriyaji ko acciri ɓaawo lontoɗa ɗum bi mana kun lahum khalifan kun lahu khalifatan wa akhlufu lontomo fi aqibihi ka ɓeygure makko ka zurriyaji makko alghabirina heddiɓe lontoɗamo ko o waɗayno kon kanko ko waajagol e moƴƴintinnugol e etagol allah lontomo ko moƴƴinaɓe waghfir lana wa lahu allah yaafo men allah yaafomo ya rabbal alamin ko an yo jeyɗo windereji ɗi oɗo ko sahabajo nelaɗo sallllahu alih wa sallam maki yo allah yaafomo ko hombo wiyete yo allah yaafo ko faljuɗo ka ko bonnuɗo ka si tawi wiyama noon enen mawɓe meɓen faljata ɗum andi mi heɓuno bone molnaɗo miɗo inni mawɓe meɗen yo allah yaafoɓe koɓe falji ko jaka ɗum wowlataki jaka ko tana allah yaafo mawɓe men ɓen ko ɓe faljuno kon jokken ko ɓe hawruno e mum kon ŋatoɗen jaka ɗum wowlataki wo mawɓe men ɓen faljata si ɓe faljuno allah yaafino keɓe few shahada allahu lmustaan si tawi ɓe faljata si ɓe falji ɓe yaafanoma taɓe du'ane si ɓe maayi taɓe juule ɓaye juulugol fure ko du'anagol toragol allahumma ighfirlah warhamu wa aafi wa afanu wa akrim nusula wasi mudkhala na ɗum wonto allahu almustaan albugdu yu'mi albugdu yu'mi kama anna alhubba yu'mi ngayngu wuminay si goɗɗo añi ha so renaki o yiyata ko andata ko hani wolde ko hani accude wano wonno mo yiɗi kadi ha feƴƴiti o yiyata ayiɓe ko o yiɗi kon haysi ko yiɗi kon no wonde ayiɓe si wonti añi ha feƴƴiti ko añi ɗon kon haysi no goɗɗo moƴƴere hoyno nder ton o yiyata few ɗum woni ɓe yinni al hubbu wal bugdu yu'miyan laɗo maki waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin yaafo men yaafoɗamo ko an yo jeyɗo tagore nde wa afsih lahu fi qabrihi allah yanñanmo ka qabru makko wa nawwir lahu fihi allah jalbinanmo nurɗinanmo ka qabru makko ton allahumma amin ma yusannu inda al ihtidari ko sunnina kon waɗugol sanga ɗeɗɗere mayde ma sanga ihtidar sanga girbugol ko honɗum hani wadde ɗon yusannu inda al ihtidari mura'atu as-sunani al-atiyati no yiɗa sanga girbugol wattangol yila e ɗi sunnaji aroji ɗo waɗaɗi ara non ɗum talqinul muhtadiri ko longingol wonɗo e girbude on ngol konngol ɗo la ilaha illa llah yo wonɓe ɗon ɓe longinmo ɗum lima rawahu muslimu wa abu dawuda wa tirmidhiyu sabu ko ɓeeɗo filli kon an abi saidin il khudri
بيت أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأن نولاد الله أماكي لقنوا موتاكم لونجيني ومبئ ميد ومبئ نامي ببندي موتاكم يعني كصيغكم ماي ببنكم نامي مار لونجين تاكي ko wondo e mayde fokkitando mayde nden longinemo longineɓe honɗum la ilaha illa allah ngol konngol ɗo oɗo hadis e andi mo selli ɓay muslim no fillimo warawa abu dawuda wa sahahahu lhakimu abu dawud no filli hadisi goɗɗo go imamul hakimu naysaburi wi on ɗon hadisi no selli بأيتي أن حديثك عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال معاذ أماكي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نولاد الله أماكي من كان أموني آخر كلامه كسكتي كون إهالا مكوكا تبيكو يقول لا إله إلا الله دخل الجنة وناتها الجنة mohombiri haalaji mum adna ɗin fof wigol la ilaha illa llahu tun wonki kin sortama laaɗo maki on tinata e aljanna ɓaawo noon ɗum ɗo wi'ama mo timmiringol konngol ɗo o naata e aljanna si en tawi goɗɗo no girbude en tawi ko kanko e mayde woni e tippirde ɗo en andi ɗum ɗo pelletti ko soobeni wona sama kala longinen mo ngol konngol ɗo la ilaha illa allah la ilaha illa allah oɗo hadis himo selli cheikh albani ma kañum kadi himo selli والتلقين إنما يكون في حالة ما إذا كان لا ينطق بلفظ الشهادة ngol longil gol ɗo noon ko honde ɗum wonata ko e alhaali tawata kanko wonɗo e ngirbude on o ala e wowlde ngol konngol ɗo fa in kana yantiqu biha fala mana li talqinihi so tawi noon sowno sowne la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah sowno ala ko wiyen ɗo yo wowlu ma wowli noon ta ko makko والتلقين لونجين غونغول إنما يكون في الحاضر العقل القادر على الكلام غول لونجين غول دون كو همبو لونجينته كو متاوتا حق لمون دن نو دون الحاضر العقل حق لمون دن نو دون كانكو ناون دون حق لم بونالي فيو يا حالي القادر على الكلام واو حالde o longaaki taw amma sen andi o longiki gila neɓe wata wolde e hunde tension liɓine mo halas ɗengal ngal jaɓinoke hato guinayde e wola ɗo longine mo wata wolde ma haqqille on yahino few o anda ko fewndi fuuyi gasa ko masi jiɗonimo foofinde oɗo kadi hato jina longinede fa inna sharida lubbi la yumkinu talqinuhu andumo haqqille muɗum oori sharidu koko foñi tukulo mi wiyata foñi ne wiyeten dogi laawi sharada dogi yeyi lubbu ko haqqille ulil albabi albab jam o lubbu haqqille mo haqqille mum oori yahi few oɗo newata ko longingol mo o anda ko fewndi o anda ko wona wala ajizu anil kalami yuraddidu shahadata fi nafsihi o wi wo ronkuɗo wawde haala oɗo o wowlay shahada on kono ko ka wonki makko toon ko o miijo o wata haala kam aran ulama o karama ko ɓen ɓe wi wa yanbaghi no hani an la yulaha alayhi fi dhalik wono foddi hara o ilhah ko ngatagol waɗa haɓɓitagol ɗum be o wowla
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يعني واستوي أولا لنو هري خلاص كان كونغو كوكايته لا تونتي ودو إلحاه تونتي ودو ناتو دونتون ولا يقول له قل لا إله إلا الله ويدو كانكو ونايو أنتي كدي ويؤمو ويؤ نايو تندمو في هندوم بويري ونايا ويؤ ماك لا إله إلا الله نينه ماك لا إله إلا الله ما بابين ماك لا إله إلا الله ونايا ويرنو في هندوم خشية أن يضجر سبهول قول وتا أو سيتين أو منو بيبتو ضجر كو سيتين قول هافئتا فيتكلم أولا بكلام حال غير لائق كفده إنن نكور دون حتى تلان هكذا مودي وندو شيبر دي مايدة أو مابي أونو آني أونو سونجي أونو هوي غاتشي أي ستايب جوني أو وولنا من توي لا إله إلا هو هذا تلام من هذا ميل نفهم دو فون ده عندي ده عندي كوبينو كونيان نبغو عندي نو فوتي كفينيو ده ولكن كونو لونغ نيرتامو يقولها وي أيدون كان كتوار دون بحيث نكتا وتيسمعه حرا وندو إمايد أناني معرضا له تا مويبي تنمدو أتمنى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله هرنا وي ستاي نتو ولا نو نو فيو غونا ماكو دان ona na tung ko sa fillito si hakkel makko no huccanno dum o anta kisan haray wi gol dum do de no moji o kankare o jokkita o wi adun do li yufattana lahu aw li yaftuna lahu fayaqulaha fi o kanko wondo e mayde on o joƴan o wondo e wowlude ngol konngol ngol woni mo weeɓitande on tumato wola konngol ngol wa ida ata bishahadati marratan la yuawadu talqinu so addingol konngol seede ɗo nde wotere o inni la ilaha illa allah ma inni ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wota fillite kadi longingol mo taha o ina modi tertelan ɗon no gayni ma lam yatakallam ba'daha bi kalamin akhar ɗo nde o wowloyaali ɓaawo o wolgol ngol konngol ɗo haala wokka go amma so inni la ilaha illa allah mi seeɗo inni addana ndiyam mi yara koɗelan ndiyam mi yara koɗelan mbira foccelan ko heɗɗen wi feelan so woli goɗɗum goo ɗo ara andi ɗum noon ara ko non woni sakkitode haala kan ara fillitanemo kadi fayin fillito takko makko ɗum la ilaha illallah ha tawa ko ɗum ɗo wonata sakkitode haala makko si ɗum waɗi fa yuadu ta'ridu lahu fillitete weeɓitangol mo ta'rid ko ɓarindanagol weeɓitangol mo lahu bihi e ngol konngol ɗo liyakuna akhira kalami fiya ngol konngol ɗo wonu sakkitode haala makko kam wa jumhurul ulama'i karamo ko ɓurɓe ɗurde ɓen honno ɓe yaari kamɓe ala anna al muhtadira yaqtasiru fi talqinihi ala lafdi la ilaha illa allah karamo ko ɓurɓe ɗurde ɓen ɓe inni wonɗo e mbaru wonɗo e girbude o raɓɓin ɗin nante ka longingol mo en konngol la ilaha illa allah on fagat لظاهر الحديث سابق فين يكون حديثهم باي ولا ماكي من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة لا إله إلا الله لا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ما لا إله إلا الله محمد رسول الله يقول لا إله إلا الله ويرى جماعة أنه يلقن الشهادتين
تتبل جود مكن فيما نلادو وأن يوجه للقبلة لما احتضر ووسيك يوفيوتني كقبلة سانغا ngirbugo makko ngol hewti sanga maydne hewti فقال النبي صلى الله عليه وسلم نولاد الله أماك أصاب الفطرة وهور ندري اتقودين وقد رددت ثلث ماله على ولده قنديم جنتي تتبال جود مكو ديم بيت مكو أما بيت مكو بي ولد كمفرد كونو سوادا من إضافة ضمير ونواي هاري ونبوي وعام من ألفاظ العموم المفرد المضاف إلى الضمير أو المضاف إلى المعرفة وهورون دي الفطرة تقول إنه الله تجري نونكو هانيكم ما ناوي يقول يوفيوتيني كجبلة كونو جاودي كو واسيني ميكون تتبع جاودي ما كوني مليوني تابير ما كوبه ثم ذهب فصلى عليه وانتمات لا رسيني وجولمه وقال وماكي اللهم اغفر له وارحمه وادخله جنتك وقد فعلت استجبت الدعاء وبي الله يافم الله يرمم الله نادم الجنة أودي معنا كدو سافر يا آمين أن آمين اللهم استجب جابه وقد فعلت لعل نلا صلى الله عليه وسلم كانكم عندي دون ودي روسي أودي يعني أجابي ودعاء كنا إن فلتتا وبيتنكو آمين اللهم استجب الله جابه قال الحاكم حاكم النسابر ولا أعلم في توجيه المحتضر إلى القبلة غيره أوي مي أندا في فوتينغول wondo e faddere mayde fewtingol mo qibla dalil gosina odo pet ko non karama ko bubba dudde ben be wi dum nasunna be yo fewtno ko qibla ko dalil wodo ko odo pet jonnon ko ko wadi kon fo ko wasi kon fo tatabal jawdi ndi e fewtnegol qibla on ko dum don fo la maki asabal fitrata ka haran la ko fandi kon ko sakkiti kon be mana joni ma ko tataba ko wasi kon tatabal jawdi ndi no yiltiti wonde si tawi jumlaji ari ari imma ittintinnugol ma yiltitugol goddum e majji ko di fo yiltito e mun ka ko sakkiti kon hala buyno don almuhim wona ko tenti fewtingol wondo e girbude qibla warawa ahmadu imam ahmadu filli anna fatimata bint an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wonde fatima gedal nelado on inda mawtiha sanga o fattono استقبلت القبلة أو فيوت قبلة ثم توسدت يمينها وأولي جنغ ما كنيامغو وهذه الصفة أو صفة التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم منولاد الله يمري النائم دانيدو أن ينام عليها دي أدانتو إمودو أو صفة دوني فيوتغول mbelnda fewta qibla on awlo jungo mu nyama gondi baadi do ko dum do nelaado yamiri ɗanotoɗo on yo waɗɗum ɗo so ɗano wallati yakunu alayha almayitu fi gabrihi ko ndimbaade ɗon kadi mayɗo wonata e muɗum ka gabru makko ɗum kadi ɗe gandi ko yo lelne o lelnire beccal makko ñamal ngal aray mo awlana ñamo ngon ma ñamo ngon no baka ka becce makko imo fewti qibla on وفي رواية عن الشافعي اتام رواية قد قوم الشافعي في اللي أن المحتضر وند رمايده يستلقي على قفاه وأجت رأي هجد ماكو وقدماه إلى القبلة توكويد ماكو دن كوكويد دن فيوتي قبله ويرفع رأسه قليلا
hoore makko nden ɓante seeɗa liyasira wajhuhu ilayha fiyo yeeso makko ngon wonu harno fewti qibla on o wi wal awwalu alladi dahaba ilayhi ljumhuru awla o wi aranum ko jumhur o yahi e mum kon ko ɗum ɓuri hanude kanko imamu shafayi mo filli ka kitabul wonde mayɗo on ko koyɗe makko ɗen fewtinte qibla on hoore makko nden to ne seeɗa ni so tawi koyɗen no waɗni hoore nden ɗumanni joni aray hoore nden no wasi no fewti so hawti keɗon joni so faala o habbiray kanko imamu shafayi ko ni o yiri kono ɗa beldingol mo o waldata ka sengo ñaamo o awline junngo makko ñaamo ngon o wi kanko ko ɗum ɗon ɓuri handude tati on wa huwa al akhir inchallah tati on qira'atu surati yasin janngugol cortewol yasin ngol ka o faɗɗaɗo faɗɗere mayde wona mayde on dey taw لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وابن حبان وصححاه سبق إمام أحمد فيلي نواتي مكة دون أبو داود إمام النسائي حاكم النيسابوري كمستدرك مكة ابن حبان كصحيح مكة وصححاه كم بيقولوا بإن حديث هنا سلي معنى إمام حاكم النيسابوري إمام ابن حبان ɓeeɗo wi hadis ono selli ɓeeɗo ko sellinta kon kamɓe tun so ɓe weddori tan ibnu hibban ɗum ɗon tun yona ko tuuginore ɓe ɗaatini ha feƴƴi ɗi ɓayno wigol baasi ala no ɗuuɗi ɓe itti an magal ibnu yasari ɓe itti o sahabajo laɗo ɗo radiallahu anhu anna rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam gal wonde nulaɗo allah on maaki yasin ngol cortewol ɗo galbul qur'ani ko ɓernde alqur'ana nden noon la yaqra'uha jangata ngol cortewol ɗon rajulun gorko yuridu llaha tawa himo faala allah himo muuyi allah ko ɗum so jangiri ngol cortewol waddara al akhirata himo muuyi kadi mo faala galle lahara ɗen illa gufira lahu si wona o yaafe waqra'uha jangengol cortewol ɗo ala mawtakum e hoore mayɓe moɗon yo ɗo onon yo wiya ɗo wona yo yasin jange a wayno kamen cippiɗon so meɗen jangude yasin ɗo piiji ɗiɗi no nder ɗo taho hadise on o sella cheikh albani ndaara o wi daif hadise on ko lowɗo قال ابن حبان وي أراد به كو فاندي دو او حديث دو من حضرته المنية كو مايد دين أراني ونا مايدو لا أن الميت يقرأ عليه ونا ون دي هراي مايدو اون نو جانغاني معنى تاهو حديث ونا سلدو باينا او سلدو حالا نيتاهو nangunoɓe ɗo ɓen fof ɓe andi jako buku wal ɓe jogiti calum kun taƴi yoɓe liɓi kum ɓe daro hadis on sella si tawi en farlihimo selli ibnu hibban e karamokoɓe ɓen fof ko ɓe inni ɗo komo mayde arani ma yaali taw no girbude si tawi faɗɗere nden ɗuuɗi damputugol ngol ɗuuɗi o jangane suratu yasin laalla allaha no gasa allah hoyfiranamo fi mayde nden o wiwa ayidu hada al mana no sembina o mana mo ibnu hibbana wi ɗo wonde na mayde on ko wonɗo e mayde omo ma yaali taw on no sembina ɗum ɗo ma rawahu ahmadu fi musnadihi an safwan ko imam ahmad filli ka deftere muɗum musnad o yitte safwan قال صفوان وي كانت المشيخة وي شرنو بين مشيخة جمع شيخ نوي شيوخ مشايخ مشيخة كرمكو بن نويانو شرنو بن نويانو بونينو يقولون هي بإن
إذا قرأت ياسين عند الميت ستاوي سورة ياسين جانغا مكوندو ميده خفف عنه بها وفويجين تنانت ميدن سابونغول تشورتي ولدو وأسنده توغيني أودو حديث صاحب مسند الفردوس أودو جون دفتريتين مسند الفردوس كانكو أدي دون حدثني عن فلان حدثني فلان عن فلان حدثني فلان عن فلان حاوت الله صلى الله عليه وسلم وإلى إلى أبي الدرداء حاوت أبو الدرداء وأبي ذر حاوت أبو ذر قال كم بدو بيوي بفندتي بإني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نولار الله ماكي ما من ميت ألا ميدو يموت هم مايا يعني ميدو مون فأو أرضو سوغاند ميدة فأدر ميدة إمو مايا فتقرأ عنده ياسين جنگه كما كدون نقول تيورتو ياسين إلا هون الله عليه سنة الله خويننا مميدة هاي نو هولي ونا ميدو كو وندو ميدة كادي دون دون هولي وندو كو ستاي ميدة نساتي في الله خوينان أنتيجي جنگه سورة ياسين idan ɗo luttaɗo hande kadi ka goɗɗo jogito nani e kadi watte e hoore ɗum ɗo joni en andi hadis o ngo sella si tawi en farli wonde himo selli e yi ko karama koɓe kumma ɗum ɓe maaki ko nge muɗum si ɗum ɗon fof walike maayi ko wona e jangueɗo suratu yasin kon ko heewi kon won alaka e janguirede fi Allah no woodi woɓɓe go wonɓe jangirde fi Allah kono ɗuuɗa ko heewi kon haray koko heɓoto toon kon hatmu on ko ɗum woni ko huulana e kadi buy e janngoɓɓen haray jande nden ɓe sellinta haray no hawja mo ɓe no haɓɓiti ko kañum attoto jonnude awa ɗeri ɗi jogii ɗin fayda si a heɗi ko ngunu wona yon adi kay mbuduti sikka e ñaaki ɗum ɗo fof ko ɗaynugol hoore mon hey janganen hoore men suratu yasin addo ɗum jangede hoore meɗen yo on tigi janngo alqur'ana on dey mo jooɗi keɗo jokki weli e foti jokki alhaaliji aduna kañum e alqur'ana woni gaɗa e gaani alqur'ana no gaɗato kanko mo gaani ga hunde fayda ko wondi mo e alqur'ana ala ha o maayi o wonama e moɓodire ɗon jange suratu yasin ma waɗe hatmu qur'ana o sikka ɗum nafay mo nafata dey o acci ha ɗan helti o tuɗi ɗum ɗo nafata en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah o tabintinge e hoore sunna mi torki Allah ɓe Allah holli sunna nelaɗo on yo Allah tabintinnuɓe ɓe yiyal ɗum ɓe yo Allah holluɓe e mbaɗum no weli wallahi sanga wo tawi neɗɗo on ko maapi e diina wo ko beru ko nelaɗo wanno kon pet tawi ko ɗum hitti e makko ko ɗum o dogata fi andugol fi faamugol fi gollitirgol haray o heɓi jang o heɓi ɓuttu o foygi toto wawa so tawi hari ko fello o rondi Allah tabintinno en ɓeɓe yalɗum yo Allah holluɓe torki Allah yo Allah faamin en dina kam faamu selluɗo arsi kan kadi gollitirgol wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al amin نعم
musidal gorko si tawta e muɗum woɓɓe landi joni gorko e debbo ɓe jaatodira tum ɓe jokkodira ha ɓe heɓida ɓiɗɗo debbo kon ɓikkon jiwum artirane gorko o jogo kon ɗon o watta kon ɗon konti ɓiɗɗo o ne'a kon ha hewta ka kon okkitirte joni kanko no konti joni wonde ko kanko woni baaba e musidal makko kanko gorko o ɓe tawoyegol okkitirgol kon jiw wasi tawi ko kamɓe woni gorol kon jiw on wonde ñawore si ɓe ari wa tabintinnugol ɓe ardi wasi kamɓe woni gorol no harmi naɓe gorol ɓiɗɗo gorko hendori ɓiɗɗo wo wona ko kanko jeeyi kanko e musidal makko ngol wo si tawi hara dewgal humano hakkude makko e sonnajo on si on ɓiɗɗo heeɓi si ɓe ardi wa ɓiɗɗo adama no kawtal ɓe tawata on jeyda ka gorol hollima haaju meɗen humande meɗen okkitirɗo jiwo amen awa menen faala en tawde at ɓe ari ngol ɗon on wajihu ɗon ɓe inna menen noon namen gorol dey ɓen ari noon tawdogel julɓen fof ɓay ko ɓiɗɗo adama no dagi ka okkitire ko ɗum addi men ɗum hara yalla ala e muɗum woɓɓe landi ko onno ñawre jurogol kanŋe no dagi si tawi riba natali e muɗum andon noon kanŋe si tawi kanŋe no wattede e kanŋe ko ɓe wona jungo e jungo الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربع jon noon hakkunde kanŋe e ɗi mbuuɗi men ɗo no annda na konti joni kanŋe e kanŋe direct kono ɗi mbuuɗi ɗo ko ɗi lonti rasidu majji on ko kanŋe e kaalisi wallina ko ɗum waɗi ko haani kon si on tigi sooday kanŋeje ɗen ko mbuuɗi on e ittude ko yo wonu jungo e jungo ɓe haaldi ɓe fotti prix on ihin wona ƴettugol kanŋeje naɓa wono ya haneɓa addoya mbuuɗɗin ma addan mbuuɗɗin o yahen ɗo mbuuɗɗin wona haneɓa so jonnoya kanŋe on ɗum ɗo ɓuri moƴƴude kono kanŋe dagi julorgol kanŋe o kaalisi o baafata o ɗuma fof konti marchandise aljannaji ɗin koɗi jeetati guitere ɗin kadi ko Allah wi laha sab'atu abwabi li kulli babi minhu juz'un maqsum woɓɓe inni guitere ɗin kadi koɗi jeetati woɓɓe inni guitere ɗin koɗi jeɗɗi no nasu no ardi ɗon noon ɓe itti on zahir ɗon mapo ɗen inchallah no natiro en toon anda amma koɗi jelu koɗi lellata ɗo wallahi ɗi lellata few
أرى من دو بندي لباري ما شاء الله ممتاز خط جميل وصحيح بندي لباري أو دوي ko sonnajo woni e landade sonnajo on wi kanko ko sonnajo jombaɗo emo mari gueɗal ɓe himo hoɗidi e moodi makko ka galle ɗe moodi makko mahi himo wondi toon kanko sonnajo e siniraɓe makko e nder galle ɗen kadi hiɓe hoɗidi toon e locataire ɓe yani loosuɓe ɓen loosuɓe worɓe loosuɓe no wonti e ɓeyguli muɗum o wi o kono kanko o sonnajo wonɗo e wowlude ka haala kono no sunini moƴƴi noon kanko o sonnajo himo heɓude e ɓee loosuɓe ka maɓɓe looserɓe ɓen lorra moolanaka ɓorde e yennugol haa e piggal o wi e goɗɗum goo o wi kono ko ɓuri sattude kon fuu kadi ɗum ɗo ka lorra ka woni heɓude e juuɗe ɓe loserɓe maɓɓe e loosuɓe ka maɓɓe ko wonde tuma kala o wulliti e moodi makko ɓe deyno yennude mo ma ɓe piyimo ma ɓe waɗimo ɗum ɗo ma ɓe waɗimo ɗum ɗo moodi makko ƴettay piiji ɗin fof watta e hoore makko inna ko kanko woni bonnuɗo on ko kanko woni tooñuɗo on ko kanko e hoore hara moodi makko landaki yimɓe ɓen taw moodi makko ara e ñaawa tuyna ko an bonni landata ko hi joni sifi awa an wullitaɗo hoore mum ari an kadi sifoɗa ene hari goɗɗo no ɗo ko wadduɗon ɗum haajaka no andi ɗum no heewi e meɗen ene yana to ina ko kare ko an woni bonnuɗon yandi ñande made ko an woni ni ko an wattiri ni awa haysi mo wowno bonnude law kono e ngal ɗo landi taw si yaltina ñawore ka wiyaɗo o mallam yahkum bima anzalallah fa ulaika hum zalimuna fasiguna ɗe ɗum ɗon tan sikku ɗum ka justice ɗum de ka galleji men kadi noon sa ari ɓiɓɓe ma no haaɓi ma ɓiɓɓe maɗa o ɓe nene feereɓe ɓe ayɓe piiri ara tun jonnita ɓiɗɗo batajo o gonga he mbiɗo andi kanko waɗi hunde kaari tawa a landaki a tefali ella noon o wi ani ko lettere yurminiɗo wallahi o wi e hoore kadi yo ande moodi makko no taƴimo duuɓi ɗiɗi fayda wi sanatayn taqriban fayda duuɓi ɗiɗi himo taƴorimo ka haala himo taƴimo kadi ka daɗɗudi o wi wo ko honno o watta fii sortodirgol e kaalorra ɗo immorde e moodi makko lorra ka woni heɓde juuɗe moodi makko taƴegol ngol ta wona yewtere wona ka daɗɗudi e ɓe kawtal e makko ɗon e locataire ɓe kaalorra ka woni heɓude juuɗe ɓe o watti ɗon woyi mo tori kala nanɗo nde yewtere ɗo yo taranamo Allah yo Allah moƴƴin alhaali makko o moƴƴina alhaali sonnaɓe julɓe ɓen fuu ɗum woni ɗo taban ɗum ɗo si tawi kono wowlirani ko noon woniri Allah taw hara sifa ɓe worɓe ala hakkude meɗen ya rabbal alamin dasi o do an si Allah no jaɓi ɗum fen ɗum gasa noon o jaɓoyamo yeeso dagaki ka goɗɗo lorrira ɓeygure muɗum locataire ɓe muɗum fi tun hiɓe yoɓude on tino heɓude darar yusal lorra ko yo itte la darara wala dirara no heewi ka waɗi si tawi joni locataire ɓen ɓe andi sonnajo añaɗo on si woɓɓe ɓe tawata ɓe ala jikkuji moƴƴi ɓen ɓe lorraymo tentiri si ɓe andi gorko on ɓe andi position gorko on hakkude par rapport e sonnajo on ɗon ɓe andi ko ɓe waɗi o ko ɓe waɗi
awa si o yaari o tefata o lando koye mo yande oya o ƴetta ellaji ɗi fof o liɓa e hoore oya haray debbo heɓi ande joni noon hinyo goo o jiidike ɗiɗi yaltugol e galle ɗe moodi mum jeeyi Konakiri ɗo ɗum naa ko weli fi sabu hande ɓeygur nden ɗi galleji ɓe no andi valeur mum ɗum no hitti e muɗum ɓuri gorko darnuɗo on joni no hino kalorra almuhimmu si tawi kono woniri ni o gorko ɗo o tooñi kala ka arɗa tawɗa ɓeygure ma no haaɓi woni ko hakkude maɓɓe woni ko hakkude maɓɓe e kawtal ngal woto hewtun yaltina carte rouge jonnawoya dagaki ko nodduɓe tawlannoɗa ɓe ɗen andi annabi dawuda ko ɗum o heɓirno erreur on o ya artum wulliti o lagari zalamaka biso ali najata keɗani ajihi o tooñima o ƴeet o lando kummako e watta e ɗi makko ɗi o tooñima o landaki o yataw hi joni ko owol ɗo ko honno wiiɗa ɗum noon enen pus ñawoɓɓe ko noon ɓe ñawirta tefatake landatake buy si añi sonnajo fayda ɓe ala keerol sago maɓɓe ko ka ɓe yi tun ka sonnajo lorroto haysi ko goɗɗo goni ɓe lorrude sonnajo on hara ɓe wawno ittude ɓe andi ko tooñe ɓe fankay ɗon onon o ala yiide ɗum ka kono min mbiɗo andi ɗum no woodi en toriki Allah o sonnajo ɗo si tawi ko o woli ɗo ko gonga yo allahu moƴƴinmodi makko ɓe kawtal makko wonɓe tooñudemo kadi yo Allah moƴƴinɓe Allah ittu tooñe ɗen ka ɓerɗe maɓɓe en torki Allah yo Allah moƴƴin alhaaliji ɗin ka ɓeygureji meɗen kala wonɗo e kala tooñaɗo julɗo kawa tooñawo yo Allah ittu tooñe ɗen e hoore makko kala julɗo lorriɗo yo Allah ittu lorra kan e hoore makko wasuɓe fof yo allahu alɗinɓe ɓe limano mum towali ɓen fof yo Allah townu limano ha tawa ko alqur'ana e sunna on ko ɗum fewjata dogata ka galleji meɗen yo Allah moƴƴin alhaji ɗin fof اللهم صل على محمد وسلم